isipoko zoba ngithi nezihlukene sikhona vele lesi sihamba ebusuku sihambe sithusa abantu sibathusa njani abantu leso sipoko leso kuyenzeka umuntu bamthebule isikhathi sakhe singakafiki bese bayahluleka ukumanager labamthebula khona once bahluleka ummanager lo muntu lo usuzondinda yonke le ndawo ahamba khanyisa hamba thusa abantu khambe kuzokuthiwa lo muntu usothe nya akasabonakala ngithi sekufika isikhathi sakho ibithonga la kubo selimthathile sowungale emathongeni shothi bese sekufikile isikhathi sakho ukuthi ahambe ingakho ngithi wena ukuze mina ungisebenzele ufuna ngikuthatha usenje nguthatha nje ngeaccident isuka nje imoto ishelele lingene ematakini ungalimali nokulimala nje ufika ithi gcu utholakala ukuthi ushonile awukalimala unamiyocu ngikuthathile ke mina manje sengihleli nawe la sengiyakushuna ke manje ngiyakubethela kahle yonke izinto ukuthi wena manje la ekhaya la into ozosebenza la uzoganda imithi ngoba ngiyakubona unamandla angithi yabona ipurpose yami ukuthi wena uzoganda imithi ngoba ngiyabona ukhuthele unamandla wena ungangandela imithi wena wenza izinto zami zisheshe uyayibona into le bese ngiyakusebenzisa ke ngaleyo ndlela ngusebenzisa kanjani ke mina emkhulu ngiyokusebenzisa mina until uze wena ufike isikhathi sokuthi uNkulunkulu lo namathonga akhaya kini asalivulile igate lokumukela ingakho kuthiwa hey lo muntu ebenemali hey waseyawa hey lo muntu ebenemali lo ngoba besithi masithi hey lo muntu ebeyiphatha imali akayibuyeli ngana ayolungisa lento kuhambele isipoko bebamnike sona sekufika isikhathi so lesipoko sesibuyele emathongeni akubo